Dobar dan, Nikola Bujuklijev je moje ime. Evo nas danas sa novim videom na temu video marketing i servis viewbix.com. Prošli put sam vam pokazao kako izgleda u praksi jedan player kreiran na servisu Viewbix koji je postavljen na mom sajtu netposlovi.com. Danas ću vam pokazati na koji način se kreira u stvari jedan takav video player. Ja sam trenutno ulogovan na mom akauntu na servisu Viewbix i već sam počeo sa kreiranjem video playera. Odabrao sam video, onda sam uradio brandiranje, dakle odabrao sajtove na koje se može redirektovati posjetilac mog videa i sada sam trenutno kod apps, odnosno odabrat ću appsove, odnosno funkcije koje će imati ovaj video. To možete vi uraditi naravno kada budete u vašem akauntu i vidite ovdje sa leve strane možete odabrati šta god želite. Dakle imate veliki broj ovih servisa na najpopularnijih servisa na internetu i sve ono gdje ste recimo već imate svoj akaunt možete postaviti naravno da bude na vašem videu. Ima veliki broj najpopularnijih autorespondera kao što je Aweber, kao što je Constant Contact i tako dalje, GetResponse, onda imate eBay, imate Flickr za fotografije, Google Map, puno toga, dakle sve ono što je najpopularnije, Skype, Twitter, YouTube, Yahoo i tako dalje. Dakle odaberete ono što vam se dopada, evo na primjer postavite Twitter, samo kliknete na ovo dugme zeleno da se doda app, onda ovdje date svoj podatak, username, ja ću staviti moj username i samo kliknete na update. Primetit ćete sa desne strane automatski je sistem podesio za moj Twitter. Dakle ovdje sa desne strane vi u stvari gledate kako trenutno izgleda vaš video player, dakle šta ste sve do sad dodali na vašem videu. Da pogledamo šta imamo još, evo ga Skype, dodat ćemo Skype. Skype je također jedan od najpopularnijih, samo trebate dodati svoj Skype name i kliknete na update. Onda OK i kao što vidite i Skype je ovdje sa desne strane. Možete dakle šta god želite odabrati još, evo ja ću još YouTube. Trebate username sa YouTube da postavite ovdje i onda OK. Gledamo šta smo uradili sa desne strane. I kad kliknemo ovdje vidite da imamo i Skype, imamo i YouTube i kada kliknemo na vrati na video, evo nas opet na videu. Dakle, to je kako trenutno izgleda. Kada budemo zadovoljni sa izgledom našeg videa, onda idemo na četvrtom koraku, a to je šerovanje. Ako ovdje kliknemo, vidite imamo mogućnosti za šerovanje ovog video playera direktno na Facebook, onda možemo na Twitteru, zatim može ovaj video player da se preuzme embed kod, kao što vidite ovdje, i da se postavi na bilo kom web sajtu ili blogu. Ima još nekoliko opcija sa dimenzijama i onda imamo landing page, znači stranicu gdje se može vidjeti ovaj video. Zaista fantastičan servis, mislim da će vam biti veoma zanimljivo. Ako vam se dopao ovaj video, uradite subscribe na mom YouTube kanalu ili podelite na Facebooku i Twitteru sa svojim prijateljima. Hvala vam na pažnji, moje ime je Nikola Bujuklijev. Do sljedećeg susreta ja vas najsrdačnije pozdravljam.